Ikaze kuri mwese, iyi ni inkwakuzi mukurikiye, tugiye kubabwira amakuru yasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Turaza kuvuga mu Rwanda, turaza kuvuga no hanze y'igihugu cyacu, no mu yandi makuru ari bugufashe kugira ishusho y'umunsi. Reka duhere kuri iyi nkuru dukesha urukuta rwa TV10 ivuga ko umunyarwanda Jimmy Muyumbo w'imyaka 38 yashyizwe mu majwi n'ubutabera bwa Amerika nyuma yo gukekwaho uruhare muri dosiye y'uburiganya bwo mu rwego rw'ubuvuzi, aho amafaranga avugwamo arenga miliyoni 44 n'ibice 9 z'amadolari y'Amerika. Uyu munyarwanda rero akaba aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero idosiye ye ku bijyanye n'ubutabera ari gukurikiranwaho n'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuzakomeza kugenda tuyiganiraho uko amakuru azagenda amenyekana, tuzakomeza tubikurikirane. Hanyuma reka tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku bibazo birebana n'ubundi n'u Rwanda, reka tubabwire ko Amerika yafatiye ibihano uruganda rwa zahabu rwo mu Rwanda n'abaruyobora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu ishami rya Minisiteri yayo y'Imari ishinzwe kugenzura umutungo w'abafatirwa ibihano OFAC, yafatiye ibihano uruganda rwa Gasabo Gold Refinery Limited rwo mu Rwanda ndetse n'abaruyobora. Ni nyuma yo kurushinja kugira uruhare mu gucuruza no gutunganya zahabu ikurwa mu buryo butemewe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Imari ya Amerika mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane tariki ya 25 Kamena yavuze ko Gasabo Gold iri mu muyoboro Amerika ishinja gukorana n'umutwe wa M23 mu kunyereza amabuye y'agaciro ava muri RDC akinjizwa mu Rwanda. Umunyamabanga wa Leta ya Amerika ushinzwe imari Scott Bessent nyuma ya biriya bihano yavuze ko igihugu cye kitazemera ko imitwe yitwaje intwaro yungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizizemerera imitwe yitwaje intwaro kungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe no gukomeza guhungabanya akarere, ubutunzi bw'amabuye y'agaciro bwa RDC n'ubw'abanyekongo. Amerika ivuga kandi ko M23 yamaze gushyirwa ku rutonde rw'imitwe yitwaje intwaro yafatiwe ibihano na Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye, gusa ikaba yarakomeje gukoresha umutungo ukomoka ku mabuye y'agaciro mu gutera inkunga ibikorwa byayo bya gisirikare. Mu byo OFAC ishinja Gasabo Gold harimo kwakira no gutunganya zahabu yakuwe mu birombe byo muri Kivu y'Amajyepfo ikanyuzwa mu Rwanda. Washington inavuga ko nyuma y'uko zahabu ikuwe mu bice bigenzurwa na M23 ijyanwa mu karere ka Rusizi mbere yo koherezwa i Kigali aho itunganyirizwa muri Gasabo Gold. Amerika ivuga ko mu ntangiriro za 2026 nibura ibiro 60 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni z'amadolari byanyujijwe muri uwo muyoboro. Usibye Gasabo Gold Refinery Limited, ibihano byanafatiwe Jean-Marie Kalima usanzwe ari perezida wa ruriya ruganda na Bosco Kayobotsi usanzwe ari umuyobozi mukuru warwo. Kalima yanashyiriweho ibihano kubera andi masosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro agenzura arimo Bugambira Mines Limited, Wolfram Mining and Processing Limited na Rwinkwavu Mining Corporation Limited, nayo yahise ashyirwa ku rutonde n'abafatirwa ibihano. Amerika yavuze ko ibi bihano bije mu rwego rwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na RDC agamije amahoro n'iterambere ry'ubukungu mu karere. Ni ibihano bikomeje urukurikirane rw'izindi ngamba Washington yafashe ku bantu n'ibigo ishinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC, aho muri Werurwe 2026 yanashyize ku rutonde rw'abafatirwa ibihano ingabo z'u Rwanda RDF izishinja gutera inkunga ya M23. Nk'uko OFAC ibiteganya, umutungo wose w'abashyizwe kuri uru rutonde uri muri Amerika cyangwa ugenzurwa n'Abanyamerika uhita uhagarikwa, ndetse abaturage n'ibigo byo muri Amerika bikabuzwa kugirana nabo ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa by'imari. Amerika ivuga ko intego y'ibi bihano atari uguhana gusa, ahubwo ko ari uguhatira abafatiwe ibihano guhindura imyitwarire yabo no guhagarika ibikorwa bifatwa nk'ibibangamira amahoro n'umutekano muri RDC. Iyi ni inkuru dukesha Bwiza.com. Reka duhite twihuta rwose, ntabwo turi butinde, tubabwire ko hanze y'u Rwanda, tubabwire ko abantu ubwo twagiye hanze y'u Rwanda muri Kenya, hano hirya muri East Africa, abantu 355 batawe muri yombi mu myigaragambyo ya Gen Z. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Kenya
Chicumba Mukomen yavuze ko abantu 355 batawe muri yombi mu myigaragambyo hirya no hino mu gihugu uyu munsi kuwa kane, kandi ashimira abanyakenya kubw'amahoro mu isabukuru y'imyaka 2 y'imyigaragambyo ya Gen-Z. Mu itangazo ryo ku bijyanye n'umutekano nyuma y'imyigaragambyo, Mukomen yavuze ko ibice byinshi by'igihugu bikomeje kuba mu gutuza, nta bikorwa bikomeye by'ubusahuzi umutungo, kandi avuga ko nta mirwano yabaye cyangwa se ngo hagire abakomeretse. Yagize ati ndashaka gushimira abanyakenya bose kubera ko bitabiriye ubusabe bwa leta bwo kubungabunga amahoro no gukomeza imirimo yabo ya buri munsi. Yavuze ko abantu 355 bose hamwe bari batawe muri yombi kugeza ubwo raporo yatangwaga, ariko uwo mubare ushobora kwiyongera mu gihe iperereza rigikomeje. Biteganyijwe ko abatawe muri yombi bazashinjwa ibyaha bitandukanye birimo ubujura bukoresheje urugomo, bangiza imitungo, gufunga cyangwa kubangamira ikoreshwa ry'umuhanda no kugerageza kwiba. Mukomen yanatangaje ko umuyobozi wungirije w'agace ka Kariti mu karere ka Mulangas, Anthony Kadungu, yakomeretse nyuma yo guterwa n'itsinda ry'abantu bageragezaga gufunga umuhanda muri ako gace. Minisitiri yashimiye abashinzwe umutekano. Yagize ati ndashimira inzego zacu z'umutekano ku bwitange n'umurava zagaragaje mu kubungabunga umutekano. Bakoze inshingano zabo mu buryo bworoshye kandi bakemura ibibazo byagaragajwe n'abanyakenya vuba. Aho ni hano hirya muri Kenya. Reka twigarukire hano mu gihugu cyacu tubabwire ko wihuye umugabo yateye icyuma umugore we ahita yiyahura. Umugabo witwa Sibomana Charles w'imyaka 48 wo mu kagari ka Rugango, umurenge wa Mbazi, akarere ka Huye, yateye umugore w'icyuma aranamukomeretsa, arangije ahita yiyahura yimanitse mu mugozi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye Ukweli Times dukesha iyi nkuru ko aya makuru yamenyekanye mu rukerera rwo kuwa gatatu tariki ya 24 Kamena 2026. Yagize ati byabaye kuwa gatatu mu rukerera, amakuru twayamenye biturutse mu bufatanye buri hagati ya polisi n'abaturage. Yongeye ko aya makuru bakiyamenya bahise batabara, basanga umugore yakomerekejwe cyane n'icyuma uwo mugabo we yari yamuteye, kandi umugabo we nawe ari mu mugozi yapfuye. Ati umugore yarakomeretse, ubu ari mu bitaro bya CHUB i Butare arimo kwitabwaho n'abaganga. Yakomeje kandi avuga ko icyo uyu mugore yapfuye n'umugabo we batarakimenya, ndetse ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyo bapfuye. CIP Hassan Kamanzi yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda urugomo n'ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano kubera ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Anasaba buri muturage kuba ijisho rya mugenzi we. Aho ni mu karere ka Huye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma tukiri mu majyepfo, mu ntara y'Amajyepfo hano mu Rwanda, reka tubabwire ko imbuga nkoranyambaga zirimo gutunga urubyiruko rwo muri kaminuza. Tunyihanganire nayo ikingize ikibazo cya tekinike. Imbuga nkoranyambaga zirimo gutunga urubyiruko rwo muri kaminuza. Mu gihe ubushomeri bw'ibibazo by'amikoro bikomeje kugariza urubyiruko, bamwe mu bagize urubyiruko rw'abanyeshuri bo muri kaminuza bavuga ko imbuga nkoranyambaga zikomeje kubabera igisubizo kibakura mu bukene n'ubushomeri. Uru rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, TikTok, Instagram na Facebook rwabwiye Ukweli Times dukesha iyi nkuru ko bitewe n'uko isi irimo iriruka cyane ku muvuduko w'iterambere n'ikoranabuhanga, barimo kujyana nayo ari nako biyubakira imibereho yabo, bikanabafasha gukemura ibibazo by'amikoro bahura nabyo buri munsi. Umusore uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Niyitegeka Jean d'Amour, akaba n'umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, avuga ko yafunguriwe amayira ndetse akaba anakirigita ku mafaranga kubera imbuga nkoranyambaga. Yagize ati urubyiruko natwe dukeneye imibereho myiza, ariko siko twese tubona akazi cyangwa icyo gukora, ariko imbuga nkoranyambaga zirimo kudufungurira amayira, ugasanga zikatumenyekanishije n'abantu muri uko kumenyekana hakavamo n'amafaranga, kandi ayo mafaranga akadufasha mu bindi bintu byinshi. Yakomeje ashimangira ko ikiba gikwiriye ari ukuzikoresha neza hubahirizwa amategeko. Anavuga ko nk'urubyiruko bagifite imbogamizi zo kuba ibikoresho bakoresha bidahagije, ibindi ugasanga bikora gake. Ati ikiba gikenewe nuko twazikoresha neza twubahiriza amategeko. Ikindi turacyahura n'imbogamizi zirimo kuba telefone dukoresha zishaje, interineti rusange dukoresha igenda gake, ugasanga rero n'umusaruro urimo uraba muke kandi bakadutunze.
Ingabire Liliane akaba mugenzi we wiga muri kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Huye, akaba n'umwe mu bamaze kugira abamukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko nubwo zimutunze akabona ibyo kurya ndetse akabasha kwishyura inzu abamo, yifuza kuzikuramo n'ibyo azigama, ikibazo kikaba abashoramari batizera ibyo bakora. Ati nishyura inzu, ibyo kurya gakuramo nayo kugura utuntu two ku ruhande umuntu aba akeneye, ariko twagakwiye no kwamamariza abashoramari n'abacuruzi ba hano muri Huye, natwe tugakirigita ku mafaranga afatika, n'abo twamamarije nabo bakunguka. Ariko ikibazo kiracyari kuba batizeye ibyo dukora. World Times yagerageje kuvugisha abayobozi b'urubyiruko mu karere ka Huye ngo bumve icyo baba bateganyiriza urwo rubyiruko, ariko ntibabasha kubabona. Gusa mu kiganiro iki kinyamakuru giherutse kugirana n'umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange, yatangarije iki kinyamakuru ko interineti y'ubuntu usibye kuba igenda ishyirwa ku mihanda ahahurira abantu benshi mu mujyi wa Huye, ishobora no gushyirwa mu makaritsiye urubyiruko n'abaturage muri rusange batuyemo. Nubwo atigeze avuga ibice bigiye kongerwamo interineti, yabatangarije ko ikigamijwe ari ukorohereza abaturage n'urubyiruko kujyana n'iterambere, ikoranabuhanga ndetse no kwidagadura. Urubyiruko rero muyoboke rwose izi mbuga zishobora kubatunga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ufite ibintu ushyiraho bose zagutunga byakunda kabisa. Wowe no gushaka ikintu ushyiraho gusa, ubundi gahunda zigahita zijya imbere. Reka tubabwire ko turi mu Rwanda, tubabwire ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye itsinda ry'abayobozi ba Mastercard Foundation. Perezida Kagame yakiriye itsinda ry'abayobozi baturutse muri Mastercard Foundation, barimo Perezida w'inama y'ubutegetsi y'uyu muryango Zein Abdallah, ari kumwe na Ellen Johnson Sirleaf wayoboye Liberia n'abandi bayobozi batandukanye b'uyu muryango. Perezida Kagame yakiriye aba bayobozi kuwa 25 Kamena 2026 ubwo ibikubiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byabitangaje. Itangazo byashyizwe hanze n'ibi biro by'umukuru w'igihugu byagize riti baganiriye ku bufatanye bw'uyu muryango n'u Rwanda n'uburyo bwo gukomeza kwagura urubyiruko ku bijyanye n'amahirwe rugomba kugira binyuze mu kurwubakira ubushobozi mu bijyanye n'ubumenyi, kwihangira imirimo, guhanga imirimo no guhanga ibishya. Ubufatanye bwa Mastercard Foundation n'u Rwanda bwibanda ku burezi, kubakira urubyiruko ubushobozi no guhanga imirimo n'iterambere rya byose no kwita ku bari n'abategarugori. Ubu bufatanye rero bunashingira ku igenamigambi ry'uyu muryango muri Afurika, aho uteganya kubakira ubushobozi urubyiruko rwa Afurika rugera kuri miliyoni 30, cyane cyane abagore, kugira ngo mu wa 2030 ruzabe rufite imirimo yiyubashye. Iyi ni Mastercard Foundation. Hanyuma reka tubabwire ko tukiri mu Rwanda, umuhanda Kigali Muhanga ugiye gutangira kubakwa. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere n'ubwikorezi RTDA bwatangaje ko buri gukora ku buryo muri Nzeri 2026 hazaba harabonetse rwiyemezamirimo uzafasha kubaka umuhanda Kigali Muhanga kugira ngo imirimo yo kubaka izahita itangira. Uyu muhanda warangije gusanwa mu 2000, wari warahawe kuzamara imyaka 20 ukoreshwa, bivuze ko hashize imyaka 5 wararengeje igihe cy'ubuzima bwawe. Umuyobozi mukuru wa RTDA Imena Munyampenda ubwo yasobanuraga komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC ibibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2025, yavuze ko kuba imirimo yo kubaka uyu muhanda yarakererewe imyaka irenga 2 byatewe n'impinduka zabayemo, zirimo n'izatewe n'umuterankunga uzabafasha kuwubaka. Wa 2023 nibwo inteko rusange y'umutwe w'abadepite yatoye umushinga w'itegeko ryemeza amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 120 na miliyoni n'ibihumbi 471 by'amadolari leta y'u Rwanda yagiranye n'abakoreye y'ubucuruzi bw'isohoka n'ibyinjira mu gihugu, azifashishwa mu kwagura no gusana umuhanda Kigali Muhanga. Uyu muhanda Kigali Muhanga ufite igice kizagurwa kikagira inzira enye kireshya na kilometero 12 n'ibice 2. Umuhanda ugizwe n'ibice 4, uzaturuka Nyabugogo ugereye Bishenyi, ahasigaye hakomeze kuba ibice 2. Nugera ku Kivumu muri Muhanga ukomeza mu cya kabiri, ugakomeza mu mujyi wa Muhanga kugera ku bitaro bya Kabgayi, naho hazaba hari inzira enye kuko ku muhanda uzaba uteye. Hanyuma reka tubabwire ko mu karere ka Ngoma umukobwa yabenzwe ku munsi w'ubukwe azira kubeshya ko yarangije kaminuza. Umukobwa wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda yabenzwe habura amasaha make ngo akore ubukwe nyuma yo kuvumburwa ko yiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, bakanasanga afite umwana w'imyaka 4, nyamara yari yarabwiye umusore we biteguraga kubana ko akiri inkumi ndetse yanarangije kwiga kaminuza.
Kuri uyu wa kane tariki ya 25 Kamena 2026 nibwo uyu mukobwa wo mu murenge wa Gashanda uri mu kagari ka Mutsindo yari gusezeranira mu murenge wa Kazo n'umusore wo muri uyu murenge mu kagari ka Birenga nyuma y'igihe kinini bakundana. Uyu mukobwa n'uyu musore bari baramenyesheje ababyeyi ndetse n'inshuti n'abavandimwe ko bafite ubukwe uyu munsi, aho bari gusezerana mu murenge. Nyuma rero yo gusezerana byari biteganyijwe ko indi mihango ikomereza mu rugo ahandi bari barashatse, ndetse umusore yari yaranamaze gutanga inkwano ku buryo inshuti n'ababyeyi bumvaga nta cyasibya ubu bukwe. Bamwe ndetse bari barakodesheje n'imikenyero, mbese ibintu byose byari byararangiye. Hanyuma rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda Ngenda Mathias yabwiye igihe ko uwo mukobwa wari ufite ubukwe nyuma yo kubura ariko yaje kuboneka aho bakoranye n'inzego zitandukanye bakamubana mu karere ka Rwamagana, kuko akimara kubengwa yahise abura kubera ko yabeshye umuhungu ko nta mwana agira kandi yarabyaye, amubeshya ko yarangije kaminuza kandi yari akiga segonderi. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Gashanda Ngenda Mathias akaba yagize ati kuba ari muzima nibyo twishimira, naho ibyo kuba yabenzwe byo nta kintu twabivugaho kuko ntabwo turaganira nabo, gusa n'ibisanzwe agomba kwiyakira. Abaturage bavuga ko bibasigiye isomo ryo kujya bavugisha ukuri, abenshi bakaba bavuga ko bidakwiriye ko abantu bagiye kubana babeshyana kugeza kuri uru rwego. Aho ni muri Ngoma. Hanyuma reka tubabwire tugiye hanze y'u Rwanda ko hatangiye iperereza karundura kuri groupe abaperezida baganiriramo Trump. Komisiyo y'umuryango w'Uburayi yatangiye gukorwaho iperereza kuri groupe yashinzwe irimo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abayobozi bakomeye b'i Burayi, aho baganira ku buryo bakwitwara kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Iryo tsinda ryiswe Washington Group bivuga ko ryarimo perezida wa komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen, perezida Volodymyr Zelensky, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, chancelier w'Ubudage Friedrich Merz na minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni. Nubwo iyi groupe ivuga ko yakoreshwaga mu biganiro byihariye by'abayobozi, kugeza ubu yaratangaza application cyangwa urubuga rwakoreshwaga, niba ari WhatsApp, Signal cyangwa se Signal bitewe n'ukuntu usoma, Telegram, email cyangwa ubundi buryo bw'itumanaho. Iperereza ryatangijwe n'umuvunyi w'umuryango w'Uburayi Therese Angino nyuma y'uko komisiyo y'Uburayi yanze gutanga amakuru kuri ubwo butumwa. Ikigo cy'Abadage gikora inkuru zicukumbuye Follow the Money cyari cyasabye muri Mutarama guhabwa ubwo butumwa, ariko komisiyo irabyanga. Komisiyo yasobanuye ko gutangaza ibyo biganiro bishobora kwangiza umubano w'Uburayi n'ibihugu biri muri uwo muryango. Yavuze ko abayobozi bakuru b'Uburayi n'ibindi bihugu bakomeje kugirana ibiganiro bihoraho bidafatwa nk'ibyemezo by'akazi, haba mu magambo no mu nyandiko. Iyo groupe rero ikaba yarakoreshwaga cyane igihe Trump yabaga avuze cyangwa akoze ikintu gishobora kugira ingaruka ku muryango w'Uburayi ndetse no kuri Ukraine. Umwe mu bantu bazi imikorere yayo rero iyi groupe yavuze ko iyo ibintu byihutirwa, iyo groupe yafashaga abayobozi guhuza ibitekerezo vuba. Iyi dosiye rero ije mu gihe umubano wa Trump n'abayobozi b'Uburayi ukomeje guteza impaka cyane cyane ku ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Bamwe mu bayobozi b'Uburayi bagaragaje impungenge ko Trump ashobora gushyira igitutu kuri Ukraine kugira ngo yemere amasezerano ayisaba gutanga ubutaka bidahawe ingwate z'umutekano zisobanutse. Therese Angino yasabye komisiyo y'Uburayi gutanga inyandiko zose zirebana n'ubusabe bwa Follow the Money. Iperereza biteganyijwe ko rishobora gufata amezi menshi. Aho ni ku mugabane w'Uburayi ndetse no kwa Trump muri rusange. Reka tubabwire ko nanone igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyasubiye ko cyahoze mbere y'intambara ya Iran na Amerika. Nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiranye amasezerano y'agateganyo yo guhagarika intambara tariki ya 17 Kamena 2026, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyasubiyeho cyahoze mbere y'uko itangira mu mezi ane ashize. Kuri wa 25 Kamena 2026, akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kageze ku madolari 72.48 ku isoko mpuzamahanga. Biba igabanyuka rikomeye ribaye kuva intambara yatangira.
ubwo Amerika na Israel byashozaga intambara kuri Iran muri Gashyantare, Tehran yafashe icyemezo cyo gufunga umuhora wa Hormuz inyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya ku isoko mpuzamahanga mu rwego rwo kwihorera. Kuva icyo gihe ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byaratumbagiye ku isoko mpuzamahanga, akagunguru k'ibidatunganyije karenga amadolari 120. Ibiciro by'ingendo n'ubwikorezi biratumbagira. Ikigo Kepler gikora iperereza ku ngendo zo mu mazi magari cyatangaje ko nyuma y'aho Amerika na Iran bigiranye aya masezerano azamara iminsi 60, umuhora wa Hormuz umaze kunyuramo ubwato 184 burimo ubwikoreye ibikomoka kuri peteroli, gaze n'ifumbire mvaruganda. Mu rwego rwo kwirinda imbogamizi zishobora kubangamira urujya n'uruza rw'ubwato n'ubw'ubwikorezi bunyura muri uyu muhora, Qatar na Pakistan biri gukorana bihoraho na Amerika na Iran. Ingendo z'ubwato zakomorewe muri uyu muhora nizo zatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigabanyuka ku isoko mpuzamahanga. Muri Amerika, icupa rya litiro 3.8 za lisansi ryaguraga amadolari 4 muri Mata, byageze rero ku madolari 3.93. Nyuma nanone reka tubabwire tukiri hanze y'u Rwanda ko Perezida Museveni yambuye umugore we umwanya wa Minisitiri w'Uburezi by'agateganyo. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagize John Chrysostom Muyingo Minisitiri w'Uburezi na Siporo mu buryo bw'agateganyo. Ni icyemezo yatangaje kuri uyu wa 25/2026 mu kwezi kwa Kamena. Uyu mwanya wahawe Muyingo wari usanzwemo umugore wa Perezida Museveni, Janet Museveni. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Perezida wa Uganda rivuga ko Perezida Museveni yafashe icyemezo cyo gushyiraho Minisitiri w'Uburezi w'agateganyo kubera ko ufite izi nshingano adahari. Perezida Museveni yafashe iki cyemezo nyuma y'iminsi atangaje ko umugore we amaze iminsi arwaye. Ku wa 24 Kamena 2026, Perezida Museveni yahishuye ko mu mezi 3 ashize umugore we yafashwe n'uburwayi bukomeye bwenda kumuhitana, ariko ku bw'amahirwe uyu mugambi yise wa shitani uburizwamo. Yakomeje avuga ko mama yakoze ibintu by'agahebuzo mu muryango, by'umwihariko ku bijyanye no kwita ku bana mu gihe urugamba rwari mu cyiciro cya kabiri hagati y'1981 n'1983, ubwo yari wenyine mu buhungiro Museveni ari mu ishyamba. Perezida Museveni yavuze ko yifuza ko we n'umugore we bazaramba bakarenza imyaka 100. Aho ni muri Uganda. Reka nanone tubasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Venezuela yibasiwe n'umutingito ukomeye, abapfuye bakaba bashobora kurenga 10,000. Umutingito ukomeye w'igipimo cya 7.2 wibasiye umurwa mukuru Caracas muri Venezuela mu ijoro rishyira ku wa 25 Kamena 2026 nyuma y'amasegonda 40 gusa. Undi mutingito nawo wa 7.5 wibasira ibice bya Yuma. Harabarurwa abantu 32 bapfuye, 700 barakomereka. Uyu mutingito wibasiye Venezuela ahagana saa 7 z'igicuku ku isaha yo mu Rwanda, rwose wangije ibintu byinshi. Perezida w'inzibacyuho wa Venezuela Delcy Rodriguez yagiye kuri televiziyo y'igihugu avuga ko abantu 32 bishwe no kugwirwa n'inyubako, abarenga 700 barakomereka. Ati inyubako zaridutse, ubu turi gushyira imbaraga nyinshi zishoboka mu kurokora ubuzima bw'abantu benshi bushoboka. Fasha umwanya kugira ngo mvuge ko ibyabaye biteye agahinda kandi turahumuriza ababuze ababo. Turi kumwe nabo muri ibi bihe bitoroshye. Yakomeje avuga ko abashinzwe ubutabazi baturutse mu bihugu bahagera vuba, anashimira Perezida Donald Trump wabemereye ubufasha. Uyu mutingito uri ku gipimo cya 7.2 wumvikanye mu birometero 160 mu burengerazuba bwa Caracas. Amwe mu mashusho yafashwe yerekanye uburyo umutingito wangije bikomeye ikibuga cy'indege cya Simon Bolivar mu mujyi wa Mequetía. Nyuma y'iyi mitingito ibiri ikomeye yarayibasiye Venezuela, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubumenyi bw'isi n'ubutaka cyatangaje ko imibare y'abapfuye ishobora gutumbagira ikagera ku bantu 10,000 kuko bamwe bagishakishwa. Venezuela ni igihugu giherereye mu bice bikunze kwibasirwa n'imitingito. Muri 1812 abantu 30,000 bahaguye mu mutingito wibasiye imijyi ya Merida na Caracas. Mu 1967 undi mutingito ukomeye wibasiye Caracas usenya inzu, abantu 140 barapfa. Uwo ni umutingito kabisa, nabo bihangane kuko uyu mutingito utuma inyubako zangirika ndetse abantu benshi bagapfa. Amakuru aba ari menshi, ariko ayo yari ay'ingenzi twabateguriye twakomoye mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iburi inkwaku zitarakora subscribe ikora aho hasi kugira ngo ujye ukomeza abone andi makuru n'izindi updates ukeneye zigufasha mu buzima n'ibiganiro ndetse bifasha mu buzima by'ibintu tuba dukeneye.
hanyuma rero reka mbareke muze guhaha muronke. Hagati aho igitekerezo cyawe muri komenti gishobora kutwunganira, gishobora kuduha andi makuru, izina updates dukeneye, cyangwa se kunonosora uburyo dukoramo ibintu. Ibyo bitekerezo byose nabyo turabyakira kandi tubikoraho uko bishoboka kose.